gue nih. Pura-puranya minta sumbangan. Gue pura-pura tidur. Ini ibunya nih. Nih ya, orang masuk rumah gue nih. Pura-puranya minta sumbangan. Gue pura-pura tidur. Ini ibunya nih. Lu salah masuk, gua tuh pura-pura tidur. Enggak. Lu tuh buka. Lu ngaku aja lu. Ngapain lu? Hah? Pakai segala ginian. Lu gak sopan. Lu punya sopan santun gak? Lu punya sopan santun gak? Kita rumah orang. Rumah gue. Masuk nih ke kamar. Lu masuk. Ini orang tuanya. Ibu didik gimana sih, Bu? Masuk nih ke kamar. Ayo. Ada etika gak, Ibu? Ibu penipu. Sumbang-sumbangan yatim piatu. Sini.